kora burundu bwansi abebembezi ba Mbarasite South abakozi hamwe n'abantu ba burijo batandikira kako baharahunda okusya hitendekero ya Bishop Stewart University harugoto rwa Buremba. Dr. Alex Rutebwa urukure by'amagara mu division ya Mbarasite South yagira ngo neco kushasha kushanga ngo abantu burundu bwansi bakajurgaho abantu tubakiryamara mwago kwekiriningira emyanya yabe bari gukorera kandi kiri kibi abo kubayiranira kabaho burundu bwansi abantu kwekora mu murimo mukakirininga cweka cyane sasa yize cyatandika shayibirne cweka kandi abantu bakijumberamo atwine kumanya ngo sasa yize kizobereka katebwaho President Museveni kwenda ngo abantu bayoje ebivuga byabo. Abandi abebembeze nabo hine bagamba hizoberi izo bakanso yakora mu muhango ndonga yora kasasiro kore abantu bahisa umuntu yo muyonga twararwara kubasabira kiri kuba kubi onkamwe nukanse yayore ko mu muhango cyane cyo kureberaho umuntu we nakasasiro akume akire cyakme akitebekanse ayitabaho mukirina gutwara kasasiro bakitwara kuba ekigambo buyonjo bantumwe basebona banyabo niyo nkora yiti ya Uganda niyo mico yite y'abanyankore ngutuyine kuba ntutura ahantu hayonjo abo kuba muntu we no rukutura mu borofa indwara obutakuka kitinisa okurebeka kubi na no kufa mangu abantu bamwe bafa mangu ahabwe indwara ezikurugo mu borofa sona nabweco nejonga nkuru munonga twena kwatanisa kurebeka nkuntu kume byanga byitu. Adamu Abasi kansala wa Kakoba yajangu bashange kiri kutangaza bamwe hari bakama bamaduka bayanga kwetaba muhurureji batyo basigarana babarebe samisho riyare abatura bitu mwatera hansi wano shikaduka shange duka yona ijiro byafu rero kanzaro kwatacheyerezo rero meya jomo his worship atkwata tutandika kweyera ngusha ngo muntu nabareba bareba hata hino watugira ngo remwe yererana bashijemo hatuyibuza ninge kifubero cyo batereza ngo abebembezi nizo twire kweyera ni so eshite kifubero ngo twachehereza konga turyo tubahereza example a good leader should be an example turyo tubahereze cyo kureberaho ngunanimwe nangwa natwa tutaruho mukabire numutwaza muti sorry rero shatwine kumuvinga motion on the floor of the council ejective ngo twabire tukora burundu bwansi ebe mandatore ebe yiteka ehureji nejagumane korwa rwa mukaga rwa muherugo kwezi Adolphe Ayireka, Tayari West TV.